اتحداك تترجم الجمله دي باللغه الانجليزيه بشكل صحيح. انا معايا شويه فلوس اقدر اتعامل بيهم لكن ما اقدرش اشتري اي حاجه تاني. هتقول لي سهله. I just have some money to pay my bills but I won't be buying anything else. ليه ده كله لما انت ممكن تختصر الجمله الطويله دي في كلمه واحده وهي get by. خد المعلومه دي من اخوك وحطها حلقه في ودنك لبقيه حياتك. get by ده phrasal verb معناه ان انت معاك الحد الادنى اللي تقدر تمشي حالك بيه. بالمصري اقدر اتعامل بيه. انا معايا شويه فلوس اقدر امشي حالي بيهم بمنتهى البساطه. I just have some money to get by. انا مسافر انجلترا وعندي شويه انجليزي اقدر امشي حالي بيهم. I just have some English to get by. شوف بقى جمال الانجليزي في المشهد ده. الراجل بيسال صاحبه بيقول له انت عندك فلوس كفايه؟ فقال له just enough to get by. Just enough to get by. Just enough to get by. Money you can get by on your salary. Money you can get by on your salary. Just enough to get by. Just enough to get by. Money you can get by on your salary. Money you can get by on your salary.